Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che kan thu share tur hi WhatsApp news group a kan mu ani a thu bel chen dol ani em chu kan thelo na in thu kan huang hian kan han share ange lal rot kimi kum sum ni paruk puchhuan sanga fanu then zol fil veng chu nimin tlai lama khan a in lu a mizo pui a poisa batu ten an soi salum thu don danin del hi a om ve thawa thian te hian lal rot kimi poisa hi an puk saka an ba a hian bungro an pe a ti chuan an bungro pek to chu an thu sak le a ani chuan poisa in nei thawa poisa bukin min rul e mai don nia ati chu a thian te hian vauzuin damdo ina iom du ami kan soi sa hrep mayang che an ti a ti chuan nimin tlai dar ni vel khan apa puchhuan sanga hi phone atanga ron bia in apa khami te khan local le to ka hlau lutuk mi pa te an ron hruai ti in apa hi aron bia a ti chuan are ta wangwanga anua a thian te hian ma ni in ti hlum anga lantirin police an reporta ma se a hnar le aka ate thi chuak are thei si lo ani thu don danin heng poi khoi tu thei police nan man vek to ani lal rot kimi ruang hi then zola ron thon ho tura bot sei ani e ramdanga mani mizo puite in laina ta tanruala indom kangton aya poi khoi zong le nun na hial in lak sak du na hi andem om tak zet ani